na ekipe ye, ariko nyuma y'imyitozo hari amakuru yabahaye nuko kuri uyu munsi wo kwa gatatu nka ekipe muri rusange, ni kuvuga ngo ekipe ku munsi wa hejo wahashize, ariko amakuru akomeje kuvugwa nuko uyu musore ari we Mbirizi Eric yabashije kuba yabona ekipe ya akerekezamo. Komeza kugira ibihe byiza, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose kuri uyu munsi wo kwa gatatu. Wowe udukurikirana, wowe bakandi subscribe kurikirana kigalipress, turagusuje kandi tuguhaye ikaze kuri amwe mu makuru tugenda tugusangiza, amakuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru ubigiye bitandukanye. Amakuru rero abyutse avugwa muri iki gitondo ni ku ruhande rwa Rayon Sport muri rusange, nuko ku munsi w'ejo wahashize nubwo byakomeje kuba byavugwa yuko Eric yatandukanye na ekipe mu bwumvikane, ndavuga Eric Mbirizi, rero ni ukuvuga yuko yabonye n'indi ekipe yahita yerekezamo. Nubwo rero imeze bityo, imyitozo yarakomeje ku munsi wa hejo wahashize. Ibi nibyo tugiye kuba twagarukaho maze turebe uko bimeze kuri uyu munsi, nicyo umutoza yagejejeho abakinyi muri rusange, icyo gukorwa kuri uyu munsi na ekipe ya Rayon Sport. Ibi nibyo tugiye kuba twagusanyiza hano kuri kigalipress, akomeza kubana natwe ubundi tubashe kuba twakugezaho amakuru twaguteguriye. Munsi wa hejo wahashize ubwo amakuru yakomeje avugwa cyane, ubwo Mbirizi Eric yatandukanaga na ekipe ya Rayon Sport, ariko bavuga yuko batandukanye neza mu bwumvikane hamwe na mugenzi we Ifaso. Nawe byavuzwe yuko batandukanye bombi bose ku ubwumvikane ku mpande zombi, yaba ku ruhande rw'aba bakinyi, yaba Ifaso ndetse na Eric Mbirizi. Bavuga yuko byagenze neza hagati ya ekipe muri rusange ndetse n'aba bakinyi. Ndavuga Eric wakomeje kuvugwa ku munsi wa hejo wahashize, aho kuwa kabiri byavuzwe yuko yatandukanye na ekipe mu bwumvikane, yaba ku ruhande rw'ubuyobozi nka ekipe ya Rayon Sport ndetse na Ifaso. Bivugwa yuko baje kuba batandukana ku mpande zombi mu ubwumvikane. Rero Eric bivugwa yuko atarabona ekipe nk'uko byahoze bivugwa ku munsi wa hejo wahashize, ariko amakuru akomeje kuvugwa nuko uyu musore ari we Mbirizi Eric yabashije kuba yabona ekipe ya akerekezamo. Na yindi ekipe rero ihari usibye ko ari Gasogi United, bikomeje kuvugwa yuko bidatinze uyu mukinyi ashobora no kuba yagaragara ku munsi wo kwa gatanu ari gukinira ekipe ya Gasogi United ku munsi wa kabiri wa shampiyona, ubwo izaba igikomeje. Ndavuga ku wa gatanu ekipe ya Gasogi ubwo izaba iri gukina na Muhazi FC. Rero no kwikomereje kuri ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo kwa kabiri, imyitozo ubwo yakomezaga, na perezida yabashije kuba yakitabira iyi myitozo, yabashije kuba yahagera nawe maze abasha kuba yakurikirana imyitozo y'iyi ekipe ya Rayon Sport. Usibye ko atabashije kuba yamara umwanya munini muri iyi myitozo, yabashije kuba yagenda, hanyuma umutoza abasha no kuba yagumana na ekipe ye, ariko nyuma y'imyitozo hari amakuru yabahaye nuko kuri uyu munsi wo kwa gatatu nka ekipe muri rusange, ni kuvuga ngo ekipe yabanjije ku munsi wo kwa gatanu ubwo Gasogi yahuraga na Rayon Sport, 11 babanjijemo, yaba ndetse n'abasimbuwe muri 11 babanjije mu mukino wabanje. Ni kuvuga yuko 11 bataza kuba bakora imyitozo muri iki gitondo. Ni kuvuga yuko rero bo babashyize ku mugoroba aribwo baza kuba bakora imyitozo ubu ubwabo, ni saa 9 ubwo imyitozo iza kubikomeje hano mu Nzove ku kibuga bakoreraho imyitozo cy'umutera nkunga mukuru cya SKOL. Ni kuvuga yuko muri iki gitondo uko byifashe, hari match amicale yashyizweho, uko umutoza bibagezagaho babwira yuko bafite match amicale
ikipe, ariko no kuvuga yuko kuri uyu munsi muri iki gitondo kwa gatatu ekipe ya Rayon Sport, ndavuga abakinyi batigeze babanza muri uriya mukino wa Gasogi ku munsi wa gatanu wahashize ubwo bakinguraga shampiyona. No kuvuga yuko yaba abasimbuye ndetse n'abatarasimbuye batagaragaye kuri uriya mukino kuri iki gitondo cyo kwa gatatu mu masaha y'isa 3 baza guhura na kipe ya Vision yo mu kiciro cya kabiri. Aba bakinyi rero basabwe kuba bahagera kugira ngo bashe kuba bakitabira iyi match mikari bafite, ndetse ni ekipe yo mu kiciro cya kabiri ariyo Vision baza kuba bakina hariya mu Nzove ku kibuga cya SKOL. Uko rero byifashe aba bakinyi ko nakomeje mbibabwira, aba bakinyi batabashije kuba bagaragara kuri uriya mukino wo kuwa gatanu, ndetse n'abo banyamahanga barimo baraza kuba bahurira hamwe maze bigaragaze muri uyu mukino bafite wa gicuti ni ekipe ya Vision yo mu kiciro cya kabiri. Naho imyitozo iza gukomeza ku mugoroba, kuvuga yuko 11 babanjije umukino wa Gasogi aribo baza kuba bakora imyitozo ya nimugoroba guhera isaa 9. Amakuru rero y'inayandi ni amakuru akomeje kuvugwa yuko rwose Eric Mbirizi yabashije kuba yakerekeza nawe muri ekipe ya Gasogi bidatinze, kandi uyu mukinyi turamubona ku munsi wa gatanu ubwo Gasogi United izaba iri guhura na Muhazi FC. Ni ku cyumweru rero ekipe ya Rayon Sport nayo izabihatana na Gorilla FC hano kuri Kigalipress Stadium, ubwo izaba ari ku saa 9 aya makipe yombi ahura ku munsi wa kabiri wa shampiyona, ubwo bari no kuyitegura hariya mu Nzove kuri SKOL bakina match zigiye zitandukanye iza gishuti, bareba kandi n'urwego rw'aba banyamahanga babashije kuba bazana. Rero no kuvuga yuko ari uko bimeze muri ekipe ya Rayon Sport ubwo bari kwitegura match ya kabiri mu mukino wa shampiyona, match yo ku munsi wa kabiri wa shampiyona ubwo izaba igikomeje. Ndavuga ekipe ya Rayon Sport muri rusange ubwo bari kugenda banakina imwe mu mikino ya gishuti, ahubwo uyu munsi nkuko dukomeje kubibabwira baza kuba bahura na ekipe ya Vision yo mu kiciro cya kabiri, ndetse kandi na 11 babanjije kuri la match yabahuzaga na Gasogi baza kuba bakomeza imyitozo yabo ku mugoroba isaa 9, kandi ku munsi wo kwa gatatu bakazaba bakomeza mu mbabari, ngo kandi ku munsi wo kuwa kane bakazaba bakomeza imyitozo yabo bose hamwe nka ekipe muri rusange. Aya ni amakuru rero akomeje kuba yavugwa muri ekipe ya Rayon Sport, agenda avugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye turi kugenda atubagezaho, tukwibutsa yuko iyi kurikiranye ari kigalipress. Komeza kubana natwe aho uherereye hose, kandi niba ari bwo kitwumva tugushishikariza kubana kora subscribe kugira ngo ujye ugira amahirwe yo gukirana amwe mu makuru agiye tugutegurira ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza aho uherereye mwese.